A ništa, idemo. Ajde, počni. Od nekih 25-26 videa koja smo do sad snimili, 3 se tiču tunela Maričevac, uključujući današnji 3. kojim i zatvaramo priču o ovome tunelu. Ostala nam još samo jedna stvar, a to je spust kajakom niz tunel. Nakon bezbroj dolazaka na ovo mjesto i bezbroj provjeravanja vodostaja, danas je napokon savršen vodostaj za to, tako da idemo to odraditi. Biće hit. Iskrcali smo se na zavali, Andreja ide u Piračko blato na izlazni portal tunela, a mi se spuštamo na ulazni portal odakle ćemo se spustiti kroz tunel i izaći u Piračkom blatu. A do ulaza u tunel treba nekih 15 minuta laganog hoda. Inače, ako vas zanima priča o tunelu Maričevac koja je jako zanimljiva, možete pogledati neki od naših prethodnih videa na ovu temu. Tunel Maričevac kroz koji se spuštamo dug je malo više od 2 km. Ideja o ovom spustu se rodila jako davno. Ali da bi nešto ovako bilo sigurno, potrebno je dugo čekati da vodostaj bude točno onako kakav treba biti. Jer sve iznad ovoga vodostaja kakav je danas bi bilo poprilično opasno. Tako da je bolje ne igrati se s tim. Natovareni smo s nekih 25 kg opreme, na leđima je kajak i pripadajuća oprema, a tu naprijed su lampe i ostala sigurnosna oprema. Još par minuta i dolazimo na mjesto odakle ćemo početi sa spustom. To je to. Ovo je ta neka glavna zgrada, odnosno ustava bila tunela. Ispod nas se nalazi ulaz u tunel i čuje se protok vode i zvuči obećavajuće. Evo nas, to je rijeka Matica i današnji vodostaj rijeke Matice je 74 cm u Stavševici, ako to ikom išta znači.
Ok, ostavit ćemo opremu tu i onda idemo provjeriti kakvo je stanje na ulazu u tunel. To bi bilo to. Što se tiče opreme, standardno kaciga, prsluk, anorak, neoprensko odijelo. I idemo na ulaz tunela da vidimo kakvo je stanje prije nego što napumpamo kajak. Vodostaj je ok, izgleda sve dobro. Evo, otprilike malo iznad gležnjeva. To je ok, to je onako minimum za prolazak kroz tunel, a maksimum kad je riječ o nekoj sigurnosti. Ona rupica koja se vidi na drugoj strani, to je Peračko blato i Andreja nas čeka tamo. Idemo napumpat kajak i to je to. Sad čekamo. Više manje smo spremni i krećemo za par minuta. Što se tiče ovoga spusta, već smo naglasili, nije malo je opasnije. Inače, spuštali su se već ljudi niz ovaj tunel, ali mislim da smo mi prvi koji to čine u kajaku. Tako da u svakom slučaju bit će zanimljivo. Sigurno je zbog vodostaja, imalo veći vodostaj, nije sigurno i to je to. Ostali smo bez komada vesla.
I bilo je glupo ponijeti ovo veslo na ovaj izlet, ali dobro. Golubovi nas prate. Evo, ovo je rezultat. Šteta, ovo je glup odabir vesla za ovaj spust. Ali nema veze, vrijedilo je. I spust završavamo na plažu u Peručkom blatu. Jako lijepo mjesto, ako ste tu tijekom ljeta, svakako ga posjetite. Inače, ovo su sad Baćinska jezera, tu izašli smo na Baćinska jezera. Isto odlično mjesto, napravili smo već jednu epizodu o Baćinskim jezerima i stvarno nema šta, odlično mjesto. I ovaj spust je bio jako dobar. Vidimo se.